Predložiš. Čekaj da good worker, they'll hire you back. Za 3 tjedna su izgledali u Amadu kvitala. Predložiš. Čekaj da good worker, they'll hire you back. Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Ja sam Franjo Andrijašević, rođen sam u Zenici 1956. Sada sam u Rochesteru od 1989. godine. Može, što se tiče informisanosti Hrvata u dijaspori, ja mislim da je nije dovoljna informisanost. Mislim da bi trebalo malo više programa da se ubaci kao što je Pink, što se tiče hrvatske televizije, a i tako da bi bili Hrvati malo više informisani u ovoj situaciji koji se nalaze sad trenutno u Americi. A mislim da ko hoće da bude informisan može sve da se informiše preko interneta, jer ja na internetu uzmem, pročitam sve vijesti, sve informacije, sve događanja, sve zbivanja koja se dešavaju trenutno u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini što se tiče Hrvata, obzirom da sam ja Hrvat iz Bosne i Hercegovine, tako da sam prilično informisan preko interneta oko Hrvata i zbivanja o dijaspori. Mislim da odnos Hrvatske prema Hrvatima u dijaspori nije baš totalno dobar. Trebalo bi da se uspostavi bolje i nekakav odnos između domovinske Hrvatske i Hrvata u iseljeništvu. Zašto? Zato što je Hrvatska u iseljeništvu dosta pomagala stvaranju te hrvatske domovine, a odnos prema iseljeništvu nije baš najbolji. A moglo bi se tu navesti nekoliko primjera koje sad neću trenutno da navodim. Vrlo malo se zna o Hrvatima u iseljeništvu. Mislim da to nije dobro što se tako malo zna, ali trebalo bi da se uspostavi nekakav bolji red oko informisanja Hrvata iz dijaspore i Hrvata iz unutrašnjosti. Zašto? Zato što bi taj odnos tek mogao da uskladi pravi odnos između Hrvata koji su bili tamo i koji smo mi ovamo. Mi smo na neki način pokušali da pomažemo Hrvate u Hrvatskoj, u našoj domovini. Sad, koliko oni su spremni toga da zahvali i da nam pomognu, nama odavde, sutra kad se budemo vratili, kad bi htjeli da otvorimo nešto, kad bi htjeli da izgradimo nešto, da pokušavamo da napravimo nekakav bolji odnos između Hrvata i one, mislim da bi to se desilo nešto suprotno. Ali bi bilo dobro kada bi pokušali da napravimo nešto zajedničko, da bude bolje i nama i vama. Jer mnogi Hrvati iz dijaspore željeli bi da se vrati u Hrvatsku, ali pod nekakvim uslovima da sutra stvore nešto, a ne samo da ih neko pljačka, da pokušava da prigrabi njihove nekakve novce koje su oni zaradili u dijaspori. Šutnja u Hrvatskoj je uvijek postojala. Postojala je davni 40 i nekih godina, to mi svi znamo. Isto je postojala 71.
baš što se tiče nas, Hrvata iz Bosne i Hercegovine, nismo bili dovoljno informisani oko toga. Jer tek kad sam ja otišao u vojsku 75. godine, tad sam upoznao neke prijatelje svoje Hrvate iz Hrvatske koji su mi tada govorili o pokretu u 71. Tek sam tad bio stvarno informisan o pokretu i šta je se dešavalo 71. godine. Isto mislim da je sada šutnja koja se dešava. Jer mnogi stvari ne smiju da se kažu. Jer ako se kažu mnogima koji se tiče nekakvih gore, koji su u vrhu vlade ili ne znam ti nija čega, tada će koštati Hrvate koji su u dijaspori, koji su ne znam ti nija gdje u opštinama tamo ili ne znam, manji ljudi, tako da kažem. Pa ovako, ja mislim da svi narodi, ne Hrvati, trebaju Božju milost. Bez razlike da li to bili Hrvati, muslimani, Srbi, bilo koje vjere. Svi trebaju Božje milost. Ako nemaju Božje milosti, niko nema uspjeha. Što se tiče, bar mog mišljenja, što se tiče hrvatskog naroda i svih drugih naroda što se sa područja bivše Jugoslavije, Srba, Hrvata i muslimana, svi traže Božju milost i bez Božje milosti nikom nema uspjeha u daljem radu. Moje ime je Mato Gretić, ja živim ovdje u Milwaukee, došao sam u Ameriku 55. godine i stalno živim u ovom gradu. A ovo mi je žena, Barica, ona je došla ovdje 64. godine i tako živim ovdje u ovom gradu i uživamo današnji dan, lijepo vrijeme, hrvatski dan, slavimo u gradu Milwaukee, cijeloj državi Wisconsin. Imamo posjeta iz drugih država i Kanade, i Floride, i Minnesota i tako uživamo današnji dan. Današnja situacija u Hrvatskoj nije baš najbolja. Nadali smo se da će biti puno bolje sa ovim novim vodstvom, ali na nesreću ne ide onako kako je sve bilo planirano. Ali sve informacije dobivamo preko televizije, tako da smo dobro informirani što se radi i kakav je položaj tamo u cijeloj domovini Hrvatskoj. Ja mislim da situacija između dijaspore i Hrvata u domovini bi se moglo poboljšati da bi više vjerovali u Boga. Jer vjera nas veže, koja nas veže već 7 stoljeća i tako bi trebali nastaviti i dalje. Jer samo sa Bogom i vjerom mi možemo biti kao braća i ostati kao braća, iako smo bili hrvatska braća, iako smo bili napadnuti od neprijatelja koji nisu baš vjerovali u Boga, jer vjera nas spaja da moramo ljubiti jedan drugoga i tako ćemo osvojiti i osloboditi i nastaviti slobodu u domovini Hrvatskoj i bolje veza između dijaspore i Hrvatske domovine.